Neme fason elimdeki paketleri aşağı solnuşko, solnuşko koyup yöne içinden kalan koyuyor üstünden duvoy koy. Rubaş dayalıklar geliyor üstünden. İçinden kalan koyuyor. Şundan çıkan yokmuş onu bilmedik. Kalatçı paketlerini alıyoruz. İçinden kim paketlerini? Nemes bir vekli otursun. Çıracık kıyıca olsa bir vekliler otur. Tek kartım zapas veriyor. Şundan başlayalım. Matamızdan ölsün ok şeyle tıkıvermedik. Açılış 6 cm. İlgin 15 cm aşağı 3 düşüyor. Ulularda 4 3 düşüyor. Çağalarda 3 2 düşüyor. 3 benim şey deyip şuna verip duruyor. Ondan bundan aşağı Vitiçkan uzunluğu, Vitiçka'da yok da yana şu göğsünü takmak için Vitiçkan uzunluğu 20, 1 santimlikine 21. Şunun bizim göğüs kengliğimiz oluyor. Göğüs kengliğimiz 80, 4'de böyle 20 bolmoruz. Ondan 4 santim zapas verecek. Ayda da yuvaş ol. Ana şey deyip gayet ya. Enne bir beklemine 30 diye 1 santimlikine 31. Enne şunu ne çalan ortam 25'ten. Şunu 1,5 santim çıklatacak. Çıralayacak. Ay 2 santim çıralayın. Şey diyeyim çalacak bilin oyduk. Tabii göğüs yok dert yok çağat da ben bilin zaten demedi. İnne markasını bitiyat. Arka kurarken yok man kesip ayırıya tutaydı. Kesip diyeyim önüne. 38'dem. Zapası bile. Ondan sonra açılış neme? Artaşlık 2 santimlikine 8. Ondan beri ilgin 15. Aşağım 2 düşüyor. Bunun şey deyip şuna verip o neme de neme? Göğüs yok değil mi? 21'den. من جوف بارا دمنا تك سنت يخرج مني أنا منا بس سنت يخرج من عايزة قلنا قد بسنت نزقاسي يغرمي بشو كنا قلنا جوف كينغلي يغرم ماشي سنت عارفة كنا يغرمي يدي قلنا بيل بيك لغم أرقى سنة سلنزة وطول يغرم سكتة أرقى بس سنت متكنا يغرم دقف قلنا من جين لغم شن يغرم يتعلق منهم يغرم ماشي سنت كتير على ده شيء تيرا كتكتا أرقى ولا لون إني هذا ما كيسب على المنظم سواء من اشتهيت لما بدأت نكتلت نكتلت تقولف ما كان كنا من المدخل فيه إني شفنا أشعرنا ده شو صار نشكان تشي هذا شو كيسب على إيد دون ده كيف تشي كده كفوا دور قلت بياتا كيف كان الله كاستم ممكن عيطة قالت إني مين شنو مثلا شو ما قلت ده إكتكلي إكتكلي مين شنو أول يعني كم هذا من ناحية لك هذا مثلا شيء ده بتشوف شو على الرجال ده هو ترى ده شيء ده بتشوف شنو مثلا شو هالقد يعني هذا قل لازم بتفهم مقلش هنا شيء دي بتشوف شنو عملت فيه شو هنا هنا مثلا شيء بتشوف شيء يا دي من الستايل ده هنا شيء دي بيلي عليه عند شيء اللي اللي هم يرد دي عندنا ارقام بتكنوليا شنو اثنين ارمدن بولنا فينا كوينا فانا شيء دي اذا تبلن يعني هم لا بنا اذا ما تبلن يعني شيء يونا هذا ده بس ده يعني هذا اسمه اذا تكن تشيك يعني من ناحيه لو شيء خلاص ما تكن مع تكن ادري يعني قور يعني وقتنا من ناحيه بتيا اللي بغي كنت جاكيت شنو نعتمد له 2 متر قولي 2 متر قولي بس 2 متر ديال عندي 2 متر تجا قيلا دخل تخلاف يونا اجي زاد اسنو طباس كان شقتي تشنم كاكيت لي صار شقت شقتي يمي يوك يونا الا قولوا لك كنت جاكو فوق 10 متر 10 متر فوق ما ندير لازم متر ما تقدر تسوي يعني درجه انت سيد قلت يا ستاينا بتوك لمري شنو بقى اني كيلو تاين بوي بقى 10 ورثه انا وكاكيت تبقى 8 سنتيمتر نغالي بري 10 سنتيمتر شو مدري انا 10 خوش يحصل بريف اونك بعدين مثلا تشيلنا بيلي ناتشل يتبش ولا اوتو داش تاع نسيل يا عرفت ثلاثه انا تكن بلا شنو دا اوتو داك دي عليا نسيت شنو اوتو داك اني شنو نسيت بس لا نعرف هو قرن يعني هنا برون ثلاثه في شريف برون هنا ثلاثه في شريف برون هو هنا برون ثم يلا نبتلو متر بينا في شو؟ هو برون إنه بينا نعلم سنة ترى شو بينا هم يردين تكتيان تبروني تقاليان بلا أموليا هذا فوق رد اللي معك تكتيان قرجك هنا قاعدنا هذا بير كيف أبي أختيار شو من شيء لبر بويش نقوليا بل إثنا خيرا هو توي كوي نقول ده مثلا تشينات قلتنا إكل شو يعني بينا في قوليا ينبل نمتى شو يعني بين بارتي من ينزح هنا بنا شيء أوت فيك بالك أطفيك أطفيك ضاري أنت لا زعيلة ولدتي مش إنه تقيان قوي أنا بران تقيان بران سلا في شغل هنا وين لا يقول إنه أغلقه
İki tane etek arkada dikilmeli nokta değil mi? İki kaptandan dikilmeli yani arkana kesip dikileme dipil ya. Yok ben zaman koyacak dine diysem zaman senin kesip aşağıda hiç çıkararak yitip kestemem böyle. Haysını resle falan. Beni arkasından kesken arkasından dikilmek ya. Şu iki kaptanım dikilme böyle ya. İki ben muvaffakam fiyala. Beşini böyle ya. İmgo bir çok şey makarni yani. Yakın yakıyla bu çayın arkasından değil mi? Arkasından dikilmesi koyup iyi de çek ya. Onu ne filan filan tepki yalan makan. Ekonomik ne için makan ağzına korsa. Şöyle yalan diyelim. Yok makan bol varsa. İmgo bu dönüyor. Ne şu. Sonuçta yani falan değil. Sonra bıçılı şunu oluyor. Bak tek o dönüyor. Kesin alaya gelecek. Hadi kısmını başka film bir çıkmak yok. Ben